Tabu, Mutangjak Dipanita Chakraborty, Principal, Netaji Subhash Mahavidyalaya. Tabu Borong Klainanai, Dr. Rupok Das, Joint Secretary, Teachers Council, Netaji Subhash Mahavidyalaya. Paithago Borong Klainanai, Mutangjak Dr. Aparna Das, HOD Department of Kokborok. Srimai Jin Rongno Belai Khana Hambai. Angtabu Koinai, Dr. Babudam Tripurano, Bini, welcome address Ranani Babi. মহিলানো যতন খুঁজাব তিনি নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় ফিল ব্রই চিসা কবরক সামনে পাইলাইও ও যারাও ফাইমাদা ফাইকা বরং গ্রাম मंत्री मेहमान कुमार जमातिया बलम मंत्री ताई त्रिपुरा साहमग्री मंत्री सिरी विसिंह फाइ पांचा फाइजा मुसान रामपद जमातिया मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली सिरी विसिंह फाइ पांचा फाइजा कोपरमती Kok Sanani Bagai, Musatsu, Wisamti Dabarma, Sini Bising Pai Mata Paisa, Kok Borokni Kopno Sai Sanani Bagai Om Kadawa, Musanti Chandra Dabarma, Sini Loge Tongo, Gailengo, Sini College ni Principal, Madam Dipanita, Dr. Dipanita Chakraborty, Sina Ora Tongo, Teacher Council Secretary, Dr. Rupok Das, Sina Loge Ora Tongo, Department of Kokborok, Head of the Department, Dr. Aparna Das. Ora Tongai, Anik, my colleague, and my dear students, all the hours in Kini, Kokborok